Ki artili ki kenhuan ni lakai basketball ki berkentup ya telilang basketball academy nak liang ki kentai bat ka nongpo proper nak liang kishenrang kili ora akan nam job ha ka sngi play ya ka Bercham Cup arajar arpuwe ya ka balapan long da ka seng samla nongpo proper ya ka balapan long ha ka madan ni lakai basketball ha ka dong sajer nongpo. Hagane ka sngi play perdai kene kelumpung yel akai basketball lawan ban play do ba Jason S Maulong MLA ku Sning constituency ku Kongsan haga jingadan lang uba balajit rani MDC kanongpo uba Sylvester Maulong rang ba shnong bat kiwei. Kalumpung yel akai basketball ka belajar kerteng gum ka Bercham Cup arajar arpuwei kadai ka balapan long da kaseng samla nongpo proper bat kalong kum shibenta ban lum lang yel samla yel akai ke badan kasap yel akai basketball bagi ni obyang ke rensan yel akai Kamtam hadian bagi lahap bandu penilai kai kumbasis nami namar kajingwan shop kajing pang COVID-19. Nakaliang keseng samla nongpo proper kalau buru ika kusnam pisa kabasan po hajar tengka na kabentaki senrang bat arpsan hajar tengka na kabentaki kentai kibayo benra ika nam ladu hakan ni kelumpung nilai kai. Hapapai si kajingnya kon na kasni play kan kelumpung lasaki ya kajingnya kon kaba internet bat kaba isong shit bah. Hagaba Kala yakun nakaliang kikentai hapadang katlilang basketball academy persya ya ke Jowai Baller. Ha kaba kekenhun telilang kala yo banra ya ke nam job da kaba penliam ya ke Jowai Baller da san pusau lakat kendai basket. Ha kajing yakun kaba ar la yakun da kishenrang ba kajing yakun kaba internet bat kaba yakat ba kala long hapadang kekenhun jong nongpo proper persya kekenhun kariboy polis. Ha kaba kani kajing yakun kala long shisha kaba rangkat bor bat kaba internet bat kad hodok kaba kun. Ka nongpo proper kalala ban penliam no ekari boy polis dah nyopuar lahan repusan basket.